وما علينا إلا البلاغ المبين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين. وبعد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Paganaron na itanudi makapangin syukur si iku Allah si sagyang kaiya kapkisampay tanong sang kaiya mga lagi da iya gawi pagkusartan agyang kuto mga oras tanuron si iku ikasusuat wallah nagugyang kuto kapagpanaguntaman itanong si iku di itanong kiku at tanong mga subuan wallah lalambu na si sagyang kaiya panaguntaman tanong ko kapag umani udi na kapagpagusur agyang kaiya ilmutan na sampurna ko paratiatan si iku Allah subhanahu wa ta'ala. Ginan isabab mangurip no Allah giyang kaiya antunay ni ba na kapag magpadatan si sagyang kaiya mapunto ka oras ayam anan yan na ipandagiditan si isagyang kaiya pagkagatan ayam anan yan na mga usayan si isagyang kaiya pantag sang kaiya agamatan agama Islam na ay niya mapipikir tanwa bagan tanong sa mapunto kausayan uli na bagan tanong sa mababa agugudan nagyang kaiya makapantag si iku mga karibatan ko kasuti na sampurna ko karibatan ko kapagabdas giyang kaiya ayaman na yan na bendingan tanong na isa ini ko mga importante bendingan udina usayan si isagyang kaiya agamatan wa agama Islam aya sabab na kagya giyang kaiya kasuti udina giyang kaiya kapagabdas na si imi sasangkot giyang kutwa katerima wallah si ikwaya maanan yan na mga sambayang tanong udina gi imababaloy ayam anan yan na sangkot agyang kutwa katerima wallah si isagyang kaiya ayam anan yan na mga sambayang tanong udi na sunganinsan adi tanong kung gulaulaan akin ang lalo na agyang kutwa anto na iniba na kapagabdas giyanan ni kailangan sirakatan si isagyang kaiya kapapagintaw tanong si isagyang kaiya dunia ayam anan yan na penaguntamanantan igiyang koto asimbatan wallah na minggulalan tano uli na manggalabakat tano sa aya kapanggalbakat tano ron nagyang koto korik aw kitian uli nagyang koto kapaka aatudian si iku ukita kiyang galabakaw no Rasulullah sallallahu alaihi wasallam madagla mga tao di siran na sembayang aya kata wiranon na tiginan na miyakang galabak siran sa simbak wallah udi na minikuti na nagyang kutwa sambayangiran akorik ugay na tagin bubsuto kagyang kutwa ayam anan niya na sambayangiran na daw to tanim wallah aya sabab nakagi aribat udi na damat taruto pagyang kutwa kining gulalan niran ko kaya pagabdas siran agyang kanan akapagabdas na sarataran ko ayam anan niya nakasambayang anden ni kabina sa agyang kanan akapagabdas udi na andid ni di makato di suabdas di makurik suabdas na ayama na niyan na di ka kurik susambayang Tagi suabdas na ayakini sugunun wallah
na kiunanan ko ay maknanian na akasambayang ipagunanan ko sambayang agiyang kanan akapagabdas na amay ka mabaliw tuwa syarat na amay ka agiyang kutuwa syaratan na ayaw maknanian na di makurik o di nagiyang kutuwa syaratan na mabinasa na miya binasa agiyang kutuwa ayaw maknanian na syaratan nagyanan ayaw maknanian na kailangan tan si sagiang kaya kapagpagintaw tanong si sagiang kaya dunia agi aswallahu ta'ala na inisang kutihan so kaketarima usang bayang tanong si ko kakekurek wayang maknanian na abdastan giyanan isawa papitro Nabi sallallahu alaihi wasallam si ko kaya pakatitian yan ko Abdullah bin Umar radiyallahu ta'ala anhuma at tigiyan naman ay la tuqbalu salatun bighairi tuhur wala sadaqatun min gulul diterimaan so sambayang ada abaw nakasuti da abaw nakapagabdas nagditerimaan so sadaqah apu na sa haram ginan ikatirong Nabi sallallahu alaihi wasallam ay ini sangkutian agiang kai sambayang tan ko kaketarima yan sa agiang kutuwa ayang maknanian nakapakatud udi nakakurik agiang kutuwa mga abdastan ikadua hadis samya panutud Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu atigian manai pitru Nabi sallallahu alaihi wasallam la tuqbalu salatu man ahdatha hatta yatawadda diterimaan agiang kutu asambayang utau akiabatalan aya maknanya ada abdasian udina giang kutu atau akiabatalan na diterima agiang kutu asambayangian taman sadiskan yan makapagabdas so sama nuto na amay kuda abdas tano na diterimaan wallah agiang kutwa sambayang tano na apya pun adna abdas tano na amay kagiang kutwa abdas tano na damakurik na ayat arupaan ito na lagi udah ka makapagabdas na dua angka udi na dua niyan sutaw amay ka ayam maknanian na di niyan gulaw laan agiang kutwa sambayang yan ayak katawin yanon na tiari mautuk wallah na takinubub sutu kadaw tu tarima wallah subhanahu wa ta'ala sabab si sagiang kutwa da kapakatud udi na damakurik agiang kutwa abdasyan na giutwi di tano kapanamari sa ando manaya ayam maknanian na makurik agiang kaya mga abdas tano kaan magumatarima wallah subhanahu wa ta'ala agiang kaya sambayang tano miya kadakadakan ang mga karibatan ako kapagabdas miya kadak-dakla ayam maknanian na di manggulawla si sagiang kaya dunia barasan bayang di kedaan sa waktu na ilayan kaagiang kutwa ayam maknanian na di niya nakapagabdas karibat udi nakapakai adi penutu terimaan wallah kada mataruto pagiang kutwa abdasian amay kadi mataruto pagiang kutwa abdas na sabenar ayam maknanian na dilikan bagiang kutwa sambayang tan agiang kutwa ayam maknanian na abdas nagiyan at ikigunsi tanong ko sambayang tanong na ilan yung managiang kutwa gunsi amay kagiang kutwa gunsi na mabinasa na ayaw mananian na di ka pa kasunod si sagiang kutwa walay ayaw mananian ng gunsi anaka kagiyan ka kila ka anak mabibinasa agiang kutwa gunsi ka na miya kay barat agiang kaya kapagabdas uli nakasutisan lagi na agiang kutwa gunsi ay ipilaka kasi sagiang kutwa sambayang ka na amay ka ayaw mananian na agiang kutwa abdas ka na mabinasa uli na di makurik agiang kutwa abdas ka na binasa agiang kutwa sambayang ka na gwe maknanian na da keparuning ka belas si sagiang kutwa abdas ka kagia mabibinasa agiang kutwa da keparuning ka belas si sagiang kutwa sambayang ka kagia mabibinasa agiang kutwa abdas ka ginan ipupuna marantan makurik so ayaw maknanian na abdas tan na anto na agiang kaya mga ribat si sagiang kaya ayaw maknanian na di tano kapagabdas si sagiang kaya di tano kang galabaka si kuya maknanian na batano ko di kapagabdas na anto na yung mga ribaton ipagpagi sa tano sa ikong mga ginawatan miya kadakdakla miya gungwalokso miya lokso doon na di manang bayang maganda na may kayo ko tukulupa na pagpagabdas na daa ayaw maknanian na kapakaato dagyang kutwa abdas yan nagyunan ikapupuna maritano sa ayaw maknanian na kasabutitan si sagyang kaya mabuukit-ukit waya maknanian na kapagabdas kauba kalu-kalu na makatudus waya maknanian na mga abdas tano natarimaan wallah agyang kutwa mga sambayang tano ginan ipuna marantan na
susah ada ku mga tao. Susah ada ku mga tao. Na ayaw mananian na. Udi na sukada kalan aku mga tao. Na simba ni ran Allah subhanahu wa ta'ala sa ukita kada sabut. Ukita kada sabut. Udi lagi yang kutwa ukita mga karibatan. Lagi do ka panambayang, lagi do ka suti, lagi do ka pamuasa, supaya mananian nakapnay haji. Agus sala ko sana ang mga simba si Allah subhanahu wa ta'ala na igira na diyan manggalabak ko tao sa kapanubra. Udi na diyan di manggalabak ko tao sa ayaw mananian na kurang, sa ayaw tuwa sabab nakagia ayaw mananian na dinian pengenalan agyang kutuwa agama ayaw pinakaminus na dinian ipagisa kung mga mampunay sa katawa agyang kutuwa kukuman. Udi na ukit nakapanggalbakan niyan ako simba niyan si Allah. Nagyan isa papasok kadaklan na pakulog sinan sa iyang kutwa mga galbak abidaa. Pakulog sinan sa iyang kutwa mga galbak adabarian pakasal. O di na di sila na makang galbak sa simba. Ayama na niyan na miyakas sobra ko agama. Ini pamaguman ko agama. O di na simba. Ini kurang si kuya na niyan na agama tanong agama Islam. Nagyanan kaya tiroon wallah subhanahu wa ta'ala at tigyan manay. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Isa niyo kung mga mampunay sa katao, udi na isa niyo so mga mampunay sa sabut amay kaskano na da katawan niyo. Ini sugunan wallah. O pama ko din ka katawan so kita ka pagabdas na bada kalamang ulamatan o mga ustad tano na isa nakatira na giyang kutwa o kita ka pagabdas ka ang kamakaso magabdas. Udi ka kataw yagyang kutwa kukuman ako ka penggelbakan ka si sagyang kutwa simba. Udi nagyang kutwa penggelbakan ka ikasuswat wallah na isa na kasi sagyang kutwa matauron agyang kutwa din ka katawan ka an ka kasabuti ka giya paliwat kanan wallah subhanahu wa ta'ala. O baka sana sa tiga na ino kadiyang na katawan na tirimaan wallah so simba ka na kati wallahu ta'ala na ayaman na niya na anda man na diyang na katawan na maafan wallah agyang kutwa dabak nun katawi. Kenapa ginan? Ubang kanan sanai engkay no ini sugu wallah agyang kutwa ka paganadtan. Na inong kada paganada, inong kada isan si sagyang kutwa matauron ka. Anak maswa agyang kutwa kita ka penggelbakan ka si sagyang kutwa simba si wallah subhanahu wa ta'ala. Gianan kapanagunta manitanusan. Kapana maritanusan. Ano man kasabuti tanuro. Na ayat pernah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam natigian naman talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Suwatigian na sokapa ganad sa ilmu na paliugatanan kung uman ipisa katawan ang muslim. Ini paliugatanan wallah. Na kenapa manubaya buwa kapag ganad sa ilmu? Na sumungka sa madrasa, sumungka sa ayaman niyan na maahad miba na paginulakan na pengadika. Kenapa begitu kapag ganad sa ilmu? Kapadu lagi yang kaya darpatanu aditanu timu-timuan oman lagi daya alungan asalasa adirun dirugudi nak suaya maknanya agama tanu agama Islam pada dan aku kapagan sa ilmu pada penasa kapagan sa ilmu ami omang ka yang kutwa matau na ipagi sa kau na yang kutwa da katawing kau na upamana so apia so kapagi sa tanu na ditanu kegaga upamana apia so kasumutanu ko ayam maknanya na mga ulama badi laboro no si sagyang kaya masatano ami akalabu di suka pangingisa ka apya mawatan sa mga ulama na pagpakay sa tano kira na kamisi ka tagyang kaya social media no pa manading ko to kegaga o di na di ka kegaga ama kami untay ka sagyang kaya ayam maknanya na mga YouTube adi ron di pagusay na suwaya maknanya na okay to kapagabdas okay to adi kang gelbak ka si sagyang kutwa simbatan si wallah pudanan ko kapaganad. Bedanan ko kita yang maknanya na di tanong kapag na si sagyang kaya agama tanong agama Islam. Gitu sabab ayam maknanya na sunabi sallallahu alaihi wasallam na pitru iyan. At tigana sallu kama raaitumuni usalli. Sembayangkan waktu Nabi sallallahu alaihi wasallam salagi dukile ni urakan sa ayam maknanya na kaya sembayang ako. Ba Nabi kay lero katan ko Nabi. Ayam maknanya na misembayang na ino to betul o Nabi sallallahu alaihi wasallam sembayang kanong sa lagi dukile ni orang sakya sembayang akan ada orang kata orang bukai lai
kami wapatadin su Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayami tutur utua ma'ana na pali buat terketan wagi yang kutua kapagana de tanu wagama kagi ame ka makanal tanu wagama na lagi umini tula terketan wagi yang kutua ukita kian gelba kau Nabi sallallahu alaihi wasallam si wagama lagi dumini tula terketan nah amay pa nakakato kawantan agi yang kutua ayam na niya nasubuan wallah na kailangan namin gulalan tanong kenapa tanong pa kalipati kaya to kawantan wagi katayo pong gulaulaan na kenapa kau to pa kalipati ito tubig ka pong gulalan ka pong gulalan ka sa ikong ginawang ka may aswa ka suka pagabdas ka sa lagi ang kutua kaya suang kau may aswa ka suka sembayang ka na ino kasi ikupaya mo na niya napakatundog a pitugoy na ayap man na pugusin tanong na giyang kutua mga karibatan ko sambayang giyang kaya oras tani man to na ayap pugusin tanong na giyang kaya mga karibatan na sa giyang kaya bubuka pagabdas kamadakal ayam mo na niyan na miyagungod na loksa minitulurin na ididiyan na di mataw magabdas la hawla wala quwata illa billah na amay kamaswatan wagi ang kaya agama na kailangan namin gulalantan o na amay ka di tanong pagadan sa agama na ayam manaw to na telikudan tanong sa agama telikudan tanong sa Quran agi di tanong pagadan wa man a'rada an dhikri fa inna lahu ma'ishatan danka saat nanti Nabi sallallahu alaihi wasallam sa tao at talikudan yan so tadamrakan ginan so agama ginan so Quran fa inna lahu ma'ishatan danka na ada na abagian yan kapagintaw akarumasayan udi na maragin wa nahsuruhu yawmal qiyamati a'ma pelibut nabi sa kanyan si sa alungan amori ayam ananian na sa kanyan na buddha qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira na ayak ko na matiruyan si ko kapakaw man yan sa alungan amori na tigyan naman ay kadnanakan na inuwa kong kay ni pelimuda buddha inuwa kong kay ni ayam ananin na pelimuda mabubuta ko asa benar apa pa kay na ako katatagwa ka na sa iku dunia na ayat tirun wallah na tigwallah qala kadhalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadhalika al-yawma tunsa ginan manating mana wallah suwaya mo nanyan na kaya pakataling marka mga ayat kami na piya kalipatan ka piya kataling marka susuguan sundawan piya kalipatan ka dan kapaganada wa kadhalika al-yawma tunsa na lagi danan mabuting mana wallah aiman tu na pakalipatan ka kebuta ka kebuta ka sagiang kaya ayam na niyan nagawi sabab si sagiang kutwa kaya talikuding ka kuwagama si kuya mo na niyan na kapapadal makapan na si iku dunia giya ayam na niyan na kailangan sila katanwa sagiang kaya kapagan na datano si sagiang kaya agama tanwa agama Islam bata dilaboron sa mga importante kuwagama tanwa lagi dagiang kaya sambayang na kailangan ayam na niyan na makorek agi pitir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aya paglitan muslim agu so kafir naging kaya sambayang nadi kadi inggelbakan so sambayang ka na aya ma danian na takin mo bisa kadi maka atu kagi mari ribat tagi yang kutwa aya ma danian abdas ka lagi na ni kailangan siratan na atu nagi yang kaya mga karibatan adi tanu terun si sagian kaya aya ma danian nabatan buka pagabdas antu nay mga karibatan kailangan amaknaltan na aya karibatan kailangan amaknaltan bata dilaboron si sagiang kaya kapagabdas nagyang kutwa ayam na niya na ditanu katiruto pa si ikwabdas tan yung kutwa ditanu katiruto pa na miya kadakdak laya di magabdas na di niyan tiruto pa nagyang kutwa abdas yan ibarat si salima na asaram yarag miya nagyang kaya antunay ni ba na baru kanyan nadan yang siapa ubah miya kau ba agyang kutwa abdasyan sagyang kutwa tamana ayam naniya na temananun wagama tamana at temananun wagama madaklaya ayam naniya na antum nagyang kaya pagabdasyan tanu aya pagabdasyan na paganay na giyang kaya paras giyang kaya mbala alima giyang kaya ulo agutangila giyang kaya ai giyang ni mga importante ron amatar to pagyang kutwa kapag abdas at tanurun ka amay kaditanwanan tarutopan na ayam na niyan na anto na iba na
kepakai adi matarima agian kutwa abdas tanuna udi matarima so abdas tanuna diketarima so sambayang tanu ayaman agian kaya katiru tupatan si ku abdas tanu nah giang kutwa patut ayaman na niya na perang sa nakawabdas na kailangan na maganap anto na iniba na lumangkap po na giang kutwa ipagabdas tanu makaw masisagiyang kutwa tamana at yamana nun wagama natunay mga tamana ko kapagabdas aya mga tamana ko kapagabdas nagyang kaya paras na ipuno sa giyang kaya inutuan nun nabuka na taman sa giyang kaya buba at tamagan giyang kaya sumpa na padaya si kuya makna niyan na anto na iba na paras na taman si sa giyang kaya tuda giyang kaya tangilatan na si kuya makna niyan alima na ipuno sa giyang kaya mga kamaraliman na taman si sagyang kaya mga sikutan na ayaw na niyan na gi taman na iyan si imam buku ai na taman sagyang kanan na malapas sa gyang kanan abu kuwa ai na ayaw na niyan na ginan mga taman na iyan na si kubuko na lang na gyang kaya buku tanong na paletan ayaw na niyan na pagabdasan agu gyang kaya tangilatan na pagusay tanong mo gyang kanan ang mga rupa niyan madakala di magabdas ayaw na niyan na di ketaro to pagi yang kutwa abdasian yang kutwa di niya nakapagabdas na ayama na niyan na di kaganap di pakaw masagi yang kutwa tamana at tiyamana nun wagama tiyamana nun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na ayama sikurun sa ginawa na antunay katur Rasulullah ayakatur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na tigina wailun lil a'qabi minan nar sangat tingin man ay siksa abagian agian kutwa tao ayam nanian na miyagabdas na damaramas agian kutwa panintilan niyan na miyakadakadakala ya di magabdas miyakapasan magabdas na ilayang kagian kutwa panintilan niyan na agian kutwa kasasaklutan nun na damaramas sa ibu nilayang kakadisimbo yan agian kutwa si sapalwa kabubaan na bukuwa aiya na ayam nanian na diyan na nakay ng kautaw adi magabdas na ayam na niya na diyan na karamas labaw rin sa pagati kasupagati na migagal-galdanan na amay ka ayam na niya na magabdas na unin niya na nan masapwa lima na ayam na niya na di karagam di karamas nanto may katiro nabi wailun lil a'qabi minan nar amay ka diyan nan maramas na aya ini diun api tiru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na bagian yan agyang kutwa sangat asik sa alungan amori asbihul wudu fitiru Nabi sallallahu alaihi wasallam at taruto paniyo suwaya makna niya na abdasyo taruto paniyo pamangilay niyo sa puripisan iyan naman ay mataruto pagi ang kanan ang mga abdasyo ginan ikatiru Nabi sallallahu alaihi wasallam ayam na niya na anto na iba na kailangan makalangkap agyang kutwa abdas tanu si sayang kutwa dapat apagabdasan si kumanga lawas tanu igiraan na rilong ka naku ang konsurilong ka kaya mananian na an maramas ay gagiyang kutwa katatagun kurilong ka giyang kutwa ay mananian na adna mga sisingyan ang mga anak na malungkaw na yung mananian na pagkaw gagiyang kutwa sisingka ka anarakan maragma ay gagiyang kutwa kabubitadan si sayang kutwa sisingka si iku mga bay na inuman inisapar agyang kutwa ay mananian na kausar sa cutix kagyuto and then ni kaya man niya nakatagwi ka sa cutix si sagyang kanan ay man niya na limang ka na magabdas ka na di pagutangan abdas ka da maramos agyang kutwa kanung ka nagyan ay man niya na kailangan giyang kaya mga abdas tanu nakapunamaran tanu ya ando man ay matarutok si sagyang kutwa anto ni ba na di tanu kapagabdas so Nabi sallallahu alaihi wasallam miyapanutul uwaya makna niya na Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhuma atiyan manay akhbarani Umar ibn al-Khattab anna rajulan tawadda'a fataraka mawdi'a dhufrin ala qadami adang kuna sakat taw amama ating manay iyo Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu amiyagabdas sa kaniyan na adin na katatagun sa kanuko si ikwaya makna niya na ainiyan na daniyan maramas siya dabar masa ayam na niya na abdas na kagi amaylay Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na pitru Nabi sallallahu alaihi wasallam irji' fa ahsin wudu'aka kasui ka tingu Nabi sallallahu alaihi wasallam na piye-piyeing ka so abdas ka na urian yan na komya so yagyong kutwa mama na miyaga abdas perman na misimbayang sa kaniyan ilan niyo man to
kailangan na mapupukili tanu agiang kaya batanu budi ka pagabdas kailangan anto ni ba na kimpidan tanu may lay tanu agiang kutwa ko kita kaya mo na niyan nakapagabdas tanu umya tarotop anta kada agiang kutwa mga abdas tanu gina ni paganero na akaribatan si kubatan budi ka pagabdas na pada pen akaribatan ko kapagabdas tanu na adamu ikmali ghasl yadaini ila al-mirfaqain والواجب عليه غسل يديه كلها من أطراف الأصابع إلى المرافق pada penakaribatan ko kapag abdas agiang kutwa di ka komplit agiang kutwa kapag abdasa si kulima diang kutwa kapag abdasa kulima turi di nung ka komplito ay di nung ka komplito na di pa kau masih sagiang kaasiku nagiang kaya lima apakah berdasarkan atik mana yung Nabi sallallahu alaihi wasallam na ipu na sagiang kaya mga kamartano giang kaya mga kamartano na taman sagiang kaya siku na wada kala di magabdas adik ka na pagiang kutwa abdas yan ilay man agiang kaya ukitian ina abdas yan agiang kutwa liman yan na ini at tagiang si sagiang kutwa igi na kaya miya tagiang sagiang kutwa igi piyakaw man yan sagiang kaya siku giang kaya sikwa piyakaw man yan na dan yan may nangka naroon tumaganap ngayon nilai ni man beterang ka man agiang kaya limang ka na abdasan ka pa ka mga agiang kaya siku kata kapti nga agiang kaya siku ka saya man na rin nakapag-abdas ka napakuang ka man nilai niyo pakuang ka kada masa ka masusiku gila po beterang na agiang kaya limang ka napag-abdas ka naramsang ka na ya nilai ka man agiang kutwate man na nakakuig napakuang ka kada niyan masa ka masikong ka di na nakinang ka ayaw man na niyan ayaw katawitan ron na anto na iniba na miya tarotop suwaya man na niya na abdas tanu takin mo bisa ka ayam na niya na dama tarotop pagi yang kutwa abdas tanu ikadua na ayam na niya na lagi do pamagi yang kaya paras kailangan lagi yang kaya kapag abdas sa tanu si sagi yang kaya paras tanu aamay ka sugupan tanu igi agi yang kaya paras tanu na makaw masagi yang kaya mga tama na inutuan na buka yang kaya buku ayam ananian na benang taman sagi yang kaya baka yang kaya ayam ananian na sumpa igina susumpa na da karabungian na wajib marah mas susumpa na may kasusumpa na marabung na ayam ananian na asar kamasurud ayam ananian na kamar agi yang kaya sumpatan na taman sagi yang kaya baka na pedesi ko paras yang kaya atau dagi yang kaya ayam ananian na tangilatan na pedesi ko paras na taman sa giyang kaya ayam na niya na inutuan ato na iba na tama na inutuan abukti sa giyang kaya paras tanu na giyanan na ayam na niya na ato na iba na darpanan o kapagabdas giyanan kailangan sirakatan na lagi din mamuna giyang kaya mula tangila giyang kaya mula tangila irakwan na madakaladin yan kiram sa giyang kaya tangila niyan ilani man ini rupa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lagi yang kutwa ayam mana nian na antuna ini bana kasupuasi sagi yang kaya tangila ini rupa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam igina manutwa pupaga bedas na aya karap kasapuas sagi yang kaya tangila agu yang kaya bok na meraksidnanan ibaratnya rupa ini sanduk kasay gagi yang kaya limangka nakagi mi sanduk kasay gagi yang kaya limangka na kailangan na gigiraw na kasi alimang ka na ipu na sagi ang kaya inutuan na buko malagi tiya sumubay ang sumamaw ay madakling ilako na yan tarima yan ng bida sa kapag abdas sumubay ang sumama malagi din na ba niyan bidaan na amay kaya manan yan na isipong ka sa ulong ka na ipu na mamusagi ang kaya inutuan na buko ka na isipong ka sa taman roon sa tango sa makawasay sa tango na makaw masay sa tango agiang kutwa ayam na niyan na limang ka na pakakaswi na kapaman agiang kaya limang ka pakakaswi na kapaman si sagiang kaya pipunan na kao nipun sagiang kaya umunumbunan na mapasado to minisapong kasayo pa mamaya kakaswi roo na agiang kaya tinuru ka agiang kaya tinuru ka na saya si sagiang kaya tangila agiang kaya tangila na agiang kaya ayam na niyan na pasuwatang ilang ka agiang kaya mga lalanian saya na hindi daw kaun saya agiyang kaya tinuru ka na agiyang kaya ayam na niya na ama alimang ka
na isa pun kasaging kay likuda tangilang ka. Likuda ay mak na niya na tangilang ka. Nah, nagyanan ay mak na niya na kailangan na ng sisaging kutwa ay mak na niya nakapagabdastan. Na makaisisaw to. Giyang kutwa ka sebuah kubuk. Agus tangila na makaisisa. Naleni man saya nakatano. Niya kalubulubud man sa agama. Di giyang kutwa kini sumung nakatano Allah subhanahu wa ta'ala si agama natanto man ako malbud na kaya sa katano na pupakarginan tanwa ginawatan. Na, ando na ikapakarginan sa ginawatan. Ino po rin tanong naman nagiyang kaya aligid tanwa ka na ba po na pagabdas nagiyang kaya aligid. May ligay ginawa nagiyang kaya ayaman na niya na di magabdas. Nataman sa ligyan na inilaksyon. Akan na ba ito pagabdasa? Ando na ipitir wallahu ta'ala, Ya ayyuhalladhina amanu, idha kumtum ila as-salah, faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq, wa arjulakum ila al-ka'bain. Wamsahu biru'usikum, wamsahu biru'usikum wa arjulakum ila al-ka'bain. Ayat kata Allah subhanahu wa ta'ala, natiyan naman ay, igira tingin na initindig yung susambayang. Sakano kami yung maratiya, na igira initindig yung susambayang, na unabini yung sumanga parasiyo. Unabini yung sumanga parasiyo. Wa aydiyakum ilal marafiq. Nagupago na ba niyo sumanga lima niyo taman sa giyang kayasiko. Wa arjulakum ilal ka'ba, wamsahu biru'usikum. Nagusapwa niyo so ayamanan yan na anto na iba na mga ulo niyo yang kana na mga bukyo. Wa arjulakum ilal ka'bain, nagunabi niyo so ayamanan yan na bela sa mga ai niyo sa taman ko ayamanan yan na bela abu kuwa ai. Andun mialu iligu dabun mialu yaligu apya siku kini rupano no Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na dasa kaniya na makapagabdas iba niya na pesepua pana aligian. Na inong tanong ito pa na pagpagumanan. Nagyanan. Ayaw mo na niyan na kailangan na yan. Apka tukuan tanong lagi da iya mga kukuman ka mga importante ikwaya mo na niyan na di tanong kapagagama. Mga importante yan na kung di tanong kapagagama. Gitu. So mga dato na igira amarabong susumpa na ayaw mo na niyan na asara masurudit tanong ayaw mo na niyan na lima agi ang kaya sumpatan. Nagupunda karabong yan na ayam na niya na wajib maramastan waging kaya mga sumpatan. May wajib. Si ma'am kung mga dato na madakali gila ko na dinan kinang ka. Di sila di mamagabdas. Nailaya ka kami agabdas na sarami sa sapon yan nabutal yan. Adit na labutian si sagyang kaya sumpa yan. Doon na labutian si sagyang kaya sumpa yan. Naima na katawin yan natigin na miya kapagabdas ako. Abi ang kasagi buka makapagabdas sa may kasobdas ka nakanabakorek. So tingong mga loksa sumasana sunok sa bako na subinian. Nakagi makatukaw nakalantagaw diyan. Pagkalot niyan natigin na miya kalalaiw nagakatay miya makatiwa-tiwar waging kaya kuan yan na. Napagkalot niyan dadako man yan naud. Kabun mi ni taro sa ayam na niya nabakaw na ya katawan yan na miya kalalaiw. Na lagi dito agi ang kaya di tanong kapagaman. Taitanwa na ino kami akalalain niya. Miya pagamalakan kay punja may ito ako na di udi magabdas na di udi simbayang. Tama sa kate miya nung sa ako nakasimbayang bugnagal bukakan. Jadi bisa mata magabdas. Nah, pada penca karibatan si sagyang kaya ayam na niyan na kapagabdas na anna ba'dahum yaktafi bimashi muqaddamir ra's aw yamsahu ila muntasafir ra's. Pada penakaribatan na susabagi na ayam na niya na di magabdas na ayam pura masniya na kubukian ada mapiratiman. Ini giraw niya sa sabukian. O di na gyang ay sabo di sabukian. Kailangan man ayam na niya na langon na gyang kay abu na pala yang kaon masapo. Si sagyang kotwa ayam na niyan nakapagabdas tanong. Ngayon, ayam katero ayam yan sa hadis, amya panutulo Abdullah bin Zaid bin Asim, iprupa niya nagyang kutwa kaya pagabdas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayam man na ayam kapito ko itanong sa gyang kutwa, mga ukit na ayam pagilay, tanong na ato na ikiyang gilbakaw ng Rasulullah. Nato na Peter Uyan na
sagiang kotwa kapun tulan yan ko kaya pagabdas Rasulullah atigena thumma masaha ra'sahu biyadai urian yan atigin manain nariyam siyan siapun yan abukian ambul alima atig mana iyagi atig mana iyo Abdullah bin Zaid fa aqbala bihima wa adbara ayamana yan na aqbala ini sapun yan na piyaka giraw niyan saya agu piyaka kasuin niyan agiang kotwa kini sapun yan si saulun niyan dia so kini rupa niyan saya ko kaya pagabdas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bada abi muqaddami ra'si asi niyan inuna isi cagiang kaya ombunung-bunan niyan hatta dhahaba bihima ila qafah sa taman sa ini sapun niyan sa taman si cagiang kaya temuian thumma raddahuma ila al-makan alladhi bada'a minhu urian niyan napiyaka kasuin niyan cagiang kotwa pipunan niyan saya ko ya makna niyan kaya sapuan niyan thumma ghassala rijlaihi urian utuna siapun niyan urian utuna inuna banian ambala ainian ginan suka pagabdas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan maka pagabdas Rasulullah ibaya ke pagabdas yan nasara adna mira masyan sa ikuda mapirati man kubukian da kasu Rasulullah na ayatna ayam manani na ke pagabdas yan na ini gidaw niyan wa ayam manani na limanian kaya gitu isuguan wallah subhanahu wa ta'ala wina kana ba panubatan pakap subrao amay ko na tigiwa an makakuasa balas na bangkad na tiwali sa kabubuka ano ba gitu ay pagpagilin tanong lagi ang kotwa kaya giliba ka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kaya sa katanuman na pupakargunan tanwa ginawatan api ang malubog sulitan kang giliba ka kuwagama na pupakargunan tanwa ginawatan na pada pencakaribatan kisagiang kaya kapagabdas na ada mutakhlili asabi'il yadaini war rijlain yang kotwa igira pagabdas sutaw na din yan sunod na yang kaya mga tama na mga kemerian mga kamar si cagiang kaya limanian agu yang kaya mga kamar sa ain yan kailangan manap kesuruh di tanwaya kegiraw taru saya ay gira na di saya pa kauma yang kotwa igu di saya pa kauma na amay ka pagabdas tanu na giraw tanu alima tanu kapara ayam nanian na makaw mo nagiyang kotwa ayam nanian na igu lagi dito mabuso mga ayam nanian na kamar tanu si sa ai ay katiro al-Mustawrid ibn Shaddad natigyan naman ay niliyak natigyan so Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adi magabdas na iginatigi na miyagabdas na yadluku asabi aridlayki bi khinsarihi yang kutwa tigin na mga kamarat tigin ng ainian na ipisulod yun na tigin man ay yang kutwa ting-ting yan ay mana niyan na panggiraw niyan siya yang kutwa kamara ainian kaya igira na dito kulambas ayaman na niyan na igi na kailangan na malambas utway agyan ka na mga kamaratan so kapag abdas na kailangan na ayaman na niyan na pimpidan tanwag yang kutwa tanwag ikapagabdas na may panutulpun o Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu mu'atigiyan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza tawadda'ta fakhallil baina asabi'i yadayka wa rijlayk itru Nabi sallallahu alaihi wasallam aigira atigiyan amiyagabdas ka na surudang katigiyan sa mga kamar pagilat-talatan o mga kamar alimangka gusto pagilat-talatan o mga kamar aing ka ginan ayaman na niyan na sugo na katan wallah subhanahu wa ta'ala ayaman na niyan na kailangan anto na di ba na pagkasuruntan wag yang kaya mga kamaratan yang kaya mga kamaratan si sagyang kutabatan budi papagabdas nah pada pendakaribatan si sagyang kutwajitan o kapagabdas naigira man ito amiya kanautan punta puno ko katuturugan katan na di kepakai o ba ada di kepakan kana ini sungguh ga limang kasagyang kutwa tagu isay kailangan na amay kapagabdas ka natwaling keadaan sa iga limang ka kaginan isugo ng Nabi sallallahu alaihi wasallam
Anaban din ikiyatangala sa giyang kutwa ini sumbungo na limang ka. Ngayon to. Ini sumbungo na nung Nabi sallallahu alaihi wasallam makagiya si kagagawi ya katuturuga ko tau. Na di niya nakatawan o anda mipupasi wag yung kayang bala liman yan. Nagyot ikini sugunun o Rasulullah kailangan na may kapagabdas ka na daan na kaapag na ba na alimang ka sa makatalo na gungkabu sumbu na alimang ka si sagyang kutwat sa guisig. Diyan na ni sugo na katanong Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mada ka na sa mga karibatan si sagyang kaya kapagabdas apakasugo katanong gira man o tuwa di tanong magabdas na di tanong katawan. Nah, pada punca karibatan si sagyang kaya kapagabdas agiang kutwa gupun pagabdas so tao na tingin na kailangan na makapamupo ako. Ha? Kenapa mana kailangan so kapamupo? Kenapa na kailangan? Iba yaman na niya na pagabdas ka na tiga pamupo ako adan. Ngayon, baad na luminiw. Asay. Da. Aya ka pamupo ka, nauba ka ayaman na niyan na maya kasung sa desil. Nada ka makapamupo. Uli daw ba ka tuminiti, nada ka makapamupo, nagyo tiga pumupo ka. O baya man na niya, nagyo ka pagabdas ka na, pagod na ka panadan sa siyar, kadang ka pumupo, kanabo ito kailangan. Piya karganan tanwa ginawatan. Ha? Kanabo ito kailangan. At ika, amay ko, ayaman na niya na, ad na luminiwandu. Nalagi dito. Diyan ko ta luminiwandu, na ayaman na niya na matagutundu. Kanaba kailangan iba paguna ba? At lagi niya, naigila manutuwa, anto na iba na, lumiyalakaw ka, sumiyod ka sa CR. Nakagya makasubig ka sa CR, na sumasapot lagi ang kutwa tagwa CR, upama na miya batal swabdas ka. Kanaba miya batal? Ngayon o. Udi na ba kailangan na yaman na niya, na ba kailangan na makapamaygo ka? Kasumipot na ka ito, kanaba kailangan ni makapamaygo? Amatagutundo. Na nakasip man ako kini, sugo na kuwaya ba na niyan na, anto na iba na, kapagabdas ka, na kanaba kailangan ni kagi ayam na niyan na, ad na luminiwan doon na tiga pagabdas ako. Kanaba? Agiang kutuan doon na kanaba ito kailangan sa kanaba kailangan ni kagi ad na luminiwan doon na tiga pagsiar ako. Uli na pumupo ako. Kanaba? Kagiang kutuan, kaya pakaliwan, giang kutuan doon. Na matagian miya batal swabdas ka na, kanaba ayam ano ito na, ba kailangan na mamumpo ka? Kanaba ito kailangan? At yung pa mga pumupo ka pa na, tisami ka pa sa balagas. O bagyo nakanabot ito kailangan. Ayaman na niyan na, kanaba kailangan iba, ayaman na niyan na kagia, ad na luminiwan, na pumupo ka pa. Naukag pagabdas, kanabot ito kailangan. O di na, ayaman na niyan na tika ad na luminiwan, no pa man na di ko pumupo, kanabot ito kailangan. Aya ka pumupo ka, no ba kayaman na niyan na miya kasung sa disil, miya ka titika, na kailangan na ayaman na niyan na madoon ito. Nasa katanong na igila ko na di manubra. Agi ang kotoba tanong udi. Kang gelaba kasi ko simba tanong ko Allah. Kapi agi ang kotoba di rumpad na pagpagipadin tanong. Ha? Nema mo miya suat tanong na kaya argunan tanong ko di tanong kang gelaba kakwagama. Kapi ang argunan tanong agi ginawa tanong. Tiyag mo ang tanong agi ginawa tanong sa margun. Na naginan. Sukatuman na si iku kito Rasulullah na giutu yu kita malbudu. Si tanu dito man si sagyang kutwa ukito Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ka antanu kalalabudi. Si sagyang kutwa di tanu kang gilbakasi ku simbak wallah subhanahu wa ta'ala. Nah. Pada sa karibatan si sagyang kaya ayawa na niyan na kapagabdas nagyang kutwa al-israf filma giyang kutwa kapamagilang sa igu kapagilang sa igu madakaligila ko na di magilang sa igu ipapagilang niya nagyang kutwa igiyan babupagabdas na ayam na niya na miyakalala akapakaundasan niya sa giyang kutwa igu aya katiro Nabi sallallahu alaihi wasallam na ayam na niya na di kapakay giyang kana nakapag-israf sa igu. So mga ulama na ya kabasairan na api apan sisika sa kanudan. Nau ba kali pagi sirap saig. Kenapa sa kami pupugusar saig? Antu ni kata Allah. Wala tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. O ba kanu di pamagilang. Kamata naswallah na dinian
kebubayaan lagi yang koto mga papasang ikapagilang. Nagyaya isa amia kami leitan wa amia kalala akaribatan tan. Si isa yang kaya babuaya maknanian na kapamaigo kapangabdas. Ay gila na di tanu di pa kapano beraan lagi yang koto apa pegusaran tanway kagiap kepingir tanwanay no kamalabuigo. Apa yang malaigo? Na di kepakai yang koto kapagilangan kasih sa yang koto ayam maknanian na ato na liba na igi. Di kepakai. Ada mo di ginagawa na ayam mana dia di magabdas. Bata nila mo si Cagi yang kaya darpatan o Cagi yang kaya rambul. Ginagawa na magabdas na tinwa ko na hindi nga kipa ka subragi ang kana nakapaka. Andirang ka sa iganan na ito na ipsim bagyan. Tigyan na ino ka malabuita mo kagi kaya kiriksaya. Hindi nga tawa na doon to. Apa yang malaita mo ka? Na kenapa manubaya maanaw to nakakuripot. Kaaya maanaw to nagiyo to isubuan wagama. Dia tu subuhan Islam. Na ayah sunod din tanong lagi ang kutwa subuhan Islam. Kenapa suaya makna niya na baya ginawang ka? After nakatika kaya ayah makna niya na malay tamo at sukir sa giyang kaya darpa na pagilang ka sa ini. Kapa ka tutupwa ito? Kenapa ito para tiya ka? Kapa ka tutupwa? Ha? Nang kay tupwa na ka? Tupwa na ka na suwallah. Ha? Malaw po itamo ka. Na suwallah narkian sulangwan taman. Swallah narkian sulangwan taman. Rakian suig. Rakian sulangon o kailangan tanong. Na ino niya no tusap parang naauba kanu di pamagilang. Bayamanan niya na bakuripot swallah. Panabagyuti manan yan. Kaaya maanaw to na bubetalan wallah sabiti ka na suwayamanan niya na agama ka angka ki makaswa maungunutan. Angka makaswa maungunutan. Si ikwaya makna niya na ibu betad abitikan ulina patakaran si sayang putuan ikan gila makasih ku agama. Gila ni irakuan na ada kalalam mga lagi dana. Gitu ba? Ini saparanan Allah Taala nagu ini sapar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. So Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nakatawani. Igira diskanian magabdas. Antu ni kapagabdas Rasulullah. Antu ni kapigu Rasulullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na dinian mipigu na lima ka ako paigu na dinian imipigu na suwaya mana niyan na kapagabdas na susa ako pian igu na dinian mipagabdas na sa katanong na isa kabaril na dinian katanong pa na pagito kalalaluman mana niyan na sumasa na tanong sa tigitanwa na ino kaya mana niyan kaya sukudan naki aswaya mana niyan na kailangan na ka na YouTube usarang kaun kana ba kapakasubra. Kenapa ngapa kasubra? Agian kotoa, apa pegusara kasih cagian kotoa kasang kapan udina agian kotoa. Ayah makna niya na ini bagi rakatan wallah subhanahu wa ta'ala. Kailangan na. Nah, ini saparong Nabi sallallahu alaihi wasallam si mukmin. Ubah kasubra iso kapag abdas sa talo. Ha, hindi ba? Tigitan wa gira pagabdas tano. Nambeba katalo. Eno tumbeba katalo. Aya pali gua tarong lagi yang kotwa isaw. Pagani si ko kapagabdas tan lagi ti pali gua to. Tiro na pali gua na yang kotwa kapungkil bagatan ko kapagabdas na pali gua taratan ko. Nambeba kay sa pali gua. Lagi yang kotwa kapag umanita noron sa di kasubraan so talo lagi ti sunnah. Ini tunggu sa sunnah. Aya mana niyan? Nakapa kaya magabdas ka? Ayam makna niyan na beba kaisa makam beba kaisa kamas maramas agiang kaya ayam makna niyan na limang ka na maramas ka sa makam beba kaisa na miya katiyo ko pednuto kapag abdas miya katiyo ko pednuto asar kami lang kapay gagiang kutwa dapat kapag abdas entan asar kami lang kapay ugi na uwa kapman sa sunnah na sobre ingkau to na ubang ka sobre sumakatalo. Kaya ini saparanan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia kaya mana kapagabdas. Na kenapa nanti mani Rasulullah sa kailangan na bubakatalo. Kaayaman as-sunnah ku kapagabdas na minsan na adna taluron, minsan na adna duwon, minsan na adna isaw. Ibarat yan pa miyagabdas ka, inabdas ka para sa sayaman na niya na makatalo, pagabdas na kalimang ka sa makadua. Udi nagi kay manisaw na makatalo. So pudiyang man na makaisa gina ni sunnah. Kana balangon mo bakatalo. Kaya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
na ayak kaya pagabdasyan na igira na pagabdas sa kanyan na adna makaduan yanon maramas na adna makataloron na adna makaisisa. Gina ni kang galbakaw no Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kanaba syarat aya sunnatan na makatatilulangon. Aya syarat na aya makna niya na adna dua telo adong manaysa. Igira man to miya katiyo ko pagyang kutwa igsi sa gyang kutwa lawas. Nagya sukudan nagyang kutwa miya kaysa. Nagyang kutwa kap subra iron sa ibarat ng buloy na kaikapat na inisa para to Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nagyan ti sabab miya panutul waya makna niya na Amr bin Shu'aib miya ka po natutul kuwa maiyan aya makna niya na piturup man maiyan na dato samanto na miya ka pilad lapis asiyo to miya ka po ko Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aya makna niya na miya ilay niyan kon piya kilay ron Nabi sallallahu alaihi wasallam agiyang kutwa kaya pagabdasyan ang bubakatalo sa ikuwi sa hadis na adnang bubakadua ayam makna niya na kaya luyaw ko kaya pagabdas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam oriyan yan na pitru yan hakadha alwudu faman zada ala hada faqad asaa wa ta'adda wa zalama dia ating mana Rasulullah kapagabdas ayamin pinakamadaknon na makambubakatano dia ating mana Rasulullah kapagabdas na sadin sa tao asubra niya nagyang kanan ambubakatalo ating mana Rasulullah na sabnar ayam makna niya na miyakap pratas kanyan nagumiyakap panubras kanyan agumiyakap panalimbut sa kanyan. Ini mana to? Igira ko na madakala di magabdas na makapiran yan din marama sa buntalian. Pinaka madakalo na makatalo di ka pa kasubra agiyang kutwa tama na wagama. Hagi sa katano na tanto apo pa kasubra. Na, giyanan. Ayam makna niya na mga okay. Si kwanto na iba na kapag abdas sa kailangan na dito noon ay makna niya na kasubra na giyang kaya okay tayo ini guri suwaga matano nalalambu na ko kiyang gilbakaw ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na pada sa karibatan ko ay makna niya na kapag abdas ye dito na din dugidain kaantano keto kaya giyang kutwa titua okay tu agama pada sa karibatan sa giyang kaya kapag abdas ay gina pagpagabdas so tao na amay ko pumupo na ayam makna niya na ipsukar yan akamarian na sa jiburian sa ayam makna niya na pera kapurgada daanan ko agama padanan ko kapanubra ayam makna niya na kana ba kailangan man ni anto na iba na pakasulod na kakamar kasi sa giyang kotwalalan amarsik ano po ito pansyarat dan na namang guna-una si kumasaw Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daabasan minggu daw la ko mga sahaba agyang kana nabaya man niya nabamay ka pumupusiran na ayaman na niyan na kailangan na may sunod ka kamara kasi tiyang kutwala na amarchik danan ko kito Rasulullah nasa katanoy miya mga gumanon at sa katanwa ayaman na niyan na ato na iba na di galibag si tiyang kaya agama kaya pisuburantan at si kumasaw Rasulullah namiya katiyo ko pundi nagyang kutwa ayaman na niya na asar ka makapamangit sa sutaw ayaman na niya na apya dun pamupo namiya katiyo ko punutok ayaman na niya na kaya pamupo ka nabangkad na siyo bura ayagyang kutwa ukit ayaman na niya nakapagagama apa makasunod na kapanakamaraka si sagyang kutwa lalan ayaman na niya na marsig nagyanan ini sa paranan so agamatan agama Islam na agama alambak na di ka pakaibatan waya makna niyan na pakapanubra agyang kutwa kapang galbakatan ko agama saban niya nakasubra agyang kutwa tama na ay ini beda wal Allah taala nagu ini beda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kailangan sila katanong na si tanu tama na ko tama na at yaman ng Rasulullah kanaba tanu subra agyang kutwa tama na at yaman ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam madakal so mga karibatan anto na iba na kasugo katanong si sagyang kaya anto na iba na kapagabdas adita no may inangka miya kadakdaklay adita no kay inangka kailangan sa katanong na ayam na niya na masyap tanong aging kay abatan no kapagabdas na pada benda karibatan agyang kaya ayam na niya na kapagabdas nagyang kutwa
aya makna niya na at-talaffuz bin niyah. Yang kutua aya makna niya na kiplapiatan aku kapniat. Wada kali kita orang magab das na kaila mana kebalas siya naging kutua mga nawaitu. Ha? Danan. Anto na ikaturong Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tigo Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kung kaya pa katitiyan ko Abu Hafs Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu tiga naman ay innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Mata na ayabu at tirimaan ko mga amal na suad na mga niyaton nagu ayabu mapambagian o pitenggisan nagyang kotwa kaya pernyataan niya dan nakato naka-hadis dan nakato naka-qatir wallah iba yaman na niya na sumanga amal o Nabi sallallahu alaihi wasallam na pinggulaw lang yan ayak kaya pernyataan na inilapiatian da bayaman na niya na pagabdas na tiginan na nawaitu udi na amay ka antong na iniba na simbayang na tiginan na nawaitu udi na giraw man yan nawaitu ino itong bituy sa niyat lagi aso niyat na ayadar pa yan na sa puso kana ba subila ayadar pa o kapaniat na sa puso wa ma umiru illa liya'budullah mukhlisina lahuddin ayabu madating manai wallah aki asubu kiran ayabu ting manai wallah ayini sugu kiran na aniran masimbes wallah wa ma umiru illa liya'budullah da ini sugukiran arwar sa kasimbiran si wallah mukhlisina lahuddin tutulabu siniranon so ay maknanian na kapagagama ginan ay maknanian na kailangan siya katanong na kapaniat kana ba kailangan ni baya maknanian na pagabdas tanong na paniat takapan pelapiat takapan atika ya Allah na pagabdas ako na buto kailangan hagitun man lagi ang kutwa kaya ginaw ka nawaitu peniat ako gitu man di mana nawaitu peniat ako na yaman to nabi udah sakak wallah ino to da pa makaginan isimba na ino to danggal baka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ino niya penanggal baka kana begitu isimba lagi ang kutwa aya makna niyan na lagi dito galbak miya kada gitu ba miya kada suni pangmantan ko agama na emang bumi aswaya na kiar ginantano pia kar ginantano ginawa tano si sagiang kotua di tano kang gelbak aku agama di makap sembayang di makap penawa itu atigitan di makap pagabdas di makap penawa itu nanti ini miaso di mata usah nawa itu sama no tuna sekami ami amaga dari kuagama na diterima simbumi kagi di mikatao naging kaya mga nawa itu apa nga babantia iyo anda dan miya po nakatiru. Upama kuad na hadisian na misampai nakatarod ng mga ulama. Ada ba niyan hadis? Iba suwaya mo na niya na Nabi sallallahu alaihi wasallam inunta nagyang ka na nakiplapiatan ako ayaw mo na niya na niat na ayaw pakapuunanan na bayok apo na kung mga Arab. Bayok ka na na kung mga Arab. Kenapa dalil? Kenapa dalil? Ginambu imiya toon si isa kitab Siko ayam makna niyan na ipundili ng mga lukustan watingin na kailangan na siko kasimbayang nakapagusaldi kailangan ako kapagabdas na iyang kuto akambuti ang kunaway ito kanaba na kailangan siko ayam makna niyan na itanong kang gilbag ako agama madakan so ayam makna niyan na mga karibatan si sagyang kaya batan budi kapagabdas mga karibatan ko kapagabdas tano aya katawitan urong nagyuto yung kita kuriko natagin mo bisa miya kawatawatan siya giyang kuto o kita kuriko kaya man ako rin kawkit na giyang kuto o kito Rasulullah sallallahu alaihi wasallam giyang kuto o kito Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana ba giyang kuto o kita piya mimikiran ka kana ba giyang kuto o kita di ga di pangantangan kagiyang kuto o kita ayaman na niyan na minitaling umarakatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lagi itu yung kita pengulauan tan gitu kita pengulauan tan kenapa sanjap kepingiran watitan wagi ya yaman na niyan ang gilabakan tan giya yung ulauan tan giya mana ya kenapa gitu yung kita yan kailangan na
mailaitan wagi yang kutau kita kenggel bakaw nu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na mailaitan wagi yang kutau kita kenggel bakaw nu Rasulullah na gyuti penggulalan tan si sagian ka iya di tanu kanggel bakaw ko mangay kasuat wallah pada penaditan ukin ng kaigira na igira man to di tanu di magabdas na ibaratnya na miyamintal ka na kailangan lagi ako tamya tagur ka pintal na makuang kau nuto kamagabdas ka na daw tulang sa abdas daw tulang sa wayaman na niyan na abdas na kana ba kailangan iba yaman na niyan na makapasad ka magabdas na tiga sumura ko sa sedepan na pulad na kana kautuan na butian akan wasyhadu an la ilaha illallah miya panutul sa hadis na igira man utamya kapasad tutaw ko kaya man na niyan na kaya pagabdas yan na pagilay sapuro nabati niya naging kutwa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh ginan udi na isyarah ating mga ulama ito turo ka apuro bati an kaino to naging kutwa man nakibati ang kasaging kutwa asyhadu an la ilaha illallah na pisak siya nakaswallah naswallah na si sapuro gitu ay ama na niyan na mapmamaanaw to agian kutwa kiyasak si ingawn sada simba na benar inong taswallah subhanahu wa ta'ala na pada pencakaribatan si ikuditan o kapagabdas ay ginakuan na miya kapasan magabdas sutaw na makapasan magabdas na diskan yan na ayaman na yan na sembayang sa sunnah ay gitu man kailangan na di ka di makasembayang sa sunnah o di ka sembayang sa ayaman na yan na tahiyatul masjid na bigyan ko to sunnah si kuya mo na yan nakapagabdas kasunna si ko kapagabdas 2 karakaat o di na ipalaya man tanong sa ginawatan agiang ko to di tanong kang gilbaka si kuya mo na yan na mga sunnah adi yung gilabakan ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pinakamapiyas siya nakatanong na apya anda tanong matatago na madadalam tanwa abdas apya anda tanong psu sisitan ko mga darpa publiko sisitan sa lakawan na kailangan naging kutwa madadalam tanwa abdas kagya ayaw na niyan na para mapya yung kutwa kapag kanalakautan udi na api anda tan matatago na masusutiag yang kutwa mga lawastan masusutiag yang kutwa mga lawastan na ginan so ayaman na niyan na mga karibatan si sagyang kaya makapantag si sagyang kaya kapagabdas kailangan ayaman na niyan na ketanto tanurong na giyang kaya mga ginawatan o ino miyaswatan so kapagabdas ino si kumasaw Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nalagid luto so kaya pagabdas siya naging kutwa kaya gilbaka tanurun si sagyang kaya katatagtan si sagyang kaya dunia anta ka kaya pangumanantan wag yang kaya agamatan gana ni pupunang gilaantan si sagyang kaya di tan kapagintaw si sagyang kaya dunia ipagumantan rompan si sagyang kaya ayaman na niya napad ko mga karibatan ko kapagabdas asetan o pagpusa ginaman o Ramadan na ad na mga tao amagabdas sila na disiran din o pamumugna o disiran pan pangilak sa iyo na giyanan na miya kalala na nakaribatan ang kayo no ayakaturu Allah na tingin na pagsiru wujuhakum unabi niyo sa mga parasyo na sungari sungirong na padana na kuparas ikadua na sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na danian din bugakan si iku kya pagabdas yan ubas kanya na na niya nabiya gabdas abanian ini buga kadanian das kanian pamudi na das kanian pangilak sa iyo malagi do Ramadan agad taka kana ba Ramadan na miya gabdas sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na yaman na niyan na dis kanian di mamamug pagilak sa iyo ayamataan na igira Ramadan na kana ba niyan pupumakabugra agyang kutwa din yan nakapangilak sa iyo agyang kutwa din yan nakapamumug
Dinyan kenapa dia pemakabegra. Na sira katano na upon Ramadan na ipumbeger tan so kapamumug. Nagianan na miya kalalaanan akaribatan mangorip no Allah subhanahu wa ta'ala. Gianan kailangan sira katano pagkaimpidan tanong subatan po mga amal lagi daging kaya pagsetan o mga karibatan ko kapagabdas kaanta no mi pagadapa so Allah igira adapan tanong kung di tanong kasembayang na anta no sir kanian makaadap masusuti tanong korek suabdas tanong naan mambutarimaan wallah suwaya makna niya na mga sambayang tanong wa hadha wa sallallahu wasallam ala habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.